mah council mo cuma thage la hero hin so even corchet mat even tech policy amen pen long le demo long rikya ka pidalo hina hai hina non in chin pen la safety pura men la pidepo ONGC la jang ki pura men la long le pidepo ठीक है ONGC में जंग दुगो का कितना सुनो स्टार्ट को आना है कौन हजारा आलों लगे अंकुर नॉन दैट इनटू थिमोनी दैट बॉर्डर को लॉन्डी हला असम पुलिस वन अपने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पर साला तुम गाँव वो तुम बताता हूँ तुम भी हमको 200 बिकास से ये नर्पन मंगे अंकुर तो थला हिल तुम नॉन ला सोला प्रोजेक्ट में Ida poncet, Garbinong oleh kita sekolah. Itulah wildlife sanctuary Barat, Oriental. Langsung taksi Garbianglong lagi hibenencet. Punah lo mau itu mah kaki itu hidup bukan? Apa ini tuh party episode Central Committee untuk memai pro ke hai sarja kathar pencenglok. Kadu kawe pini dak episode Central Committee long iklam dah rapet lah pendak CC long Boldan Committee CC long kimna rapet la pen LA Committee long kimna rapet la pen pinadak kecetong sorgari gang barben cenglok SGBN cenglok kadu kawe ketegding doan has tame nilihin pen lamda japrang kecesang kadom baju japrang kadom ini labang so meeting tasong solar project meeting batake thom lo non pen labang so arong long bang tang kedam tang ani pen pulang teh lasi ha kecetong ani dakarat pen Aso solar project meeting nangi dun pen piniani an setame SGBN cenglok keduk kawarat anta isiwet awasi kaninje nitung labang so solar project apan longli pitek the hak ki cheng non anta me arjap tip sudala hala itung ki hayang thek lasila puson ilitum ingthin chipa the pen a hok apan kam kemlo pulante laka hai vegji lagi ilum chithalo ke dam tangani ben chithalo 18,000 bikas along le lake kom sogoli lake when batai si jong sila bang so solar project han pi delo pulon te lake generation to generation of hanlo lake itum long ndelo karbyang long ar lo sa long lake dolo pusame lake karbyang long pati tum hokon elu lake athema lake bang se chirai det pugol lake oh kidam tang hodi tum jirbon ji thanlo kumane tengke 18,000 bikas pot la pu theklong mang videt posi thang the pusi ma thai mine he ma thai mine sita mulai 18,000 bikas along le pan plin api adang masih bang pan det po distribute man patong se paklam det po la solar aplang bang kaduk ke bang sitting at api hala suut mudwan ning chidogi mai to chok che tel komali tumbu jong se kumane chidon bang do polo dang te hala rong mana mengki ku pa salam thina chikok ke poso ai ni chok che det lo la si ba do bang pusitame Karbianglong Autonomous Council ki theke dingben chenglok kaddu kavistame solar project apan ke labang solong leke pe dep nang pol ke akola pilo pulong te laka ami thanga phasi phamaji tadu lake ami thang ki dama towards lake hilik chi hutlu lake ami thang dama towards hilik chi hutlu bote lake jangvek bol ke di ma bolo dama tu lasi non Karbianglong Autonomous Council tum ke cuma tha kam nang ke sailang no pusi tum hok nang kok bol ke lasi alang itu maning kehang ami thang ali aphan la rat thang ke pasum je bangke la ke rat chidon ang ne la pen tum eps sina chidon de lagi nale tum SGBN jengau ka du ka weda ke dam tang ani pen arjap thi basona thang pinia ni an tame eps sili ke asong ke ahok along se arjap thi sidola nale tum ana chini lo la pen ili tum phan non la bangso solar project darang bilo polong te amu het na lang nang phan pachini lo sakuri pg pene jaga par sailong ni facility long ni pe lake chubai alam lagi pini ani council tum chuma tha kam ke don male tum na tum chi nahi mere ke dam ta ani da daklam ni lo ituma council tum chuma tha ke la thero hin kilin son even corchet mat pavide kali magala laso tumo ke chini tum silong gi lagi ko son lake ang thek nang paklang da chini lo give and take policy amen pen long le pidelo long rikya ta pidelo hina hai hina non in chin pen la ser ki pura men mala pidet po ONGC
la jang ki phuria men bela ta long le pidet po ঠিক আছে ONGC bang jang tu dugo ka kinang sot pulo sita ko ana hektar ne hajar along lege la pidet la ta angko non la dak iltum thelongi dak border akung long di hala Assam police man pene commando training center di commando training center ban tala tum kan la ni tum ke dam tang hu humrem lo 200 because of se tara pidet lo ihinat ban mang ke angko tu thalang iltum non la solar project men pen ihida ponchat karbin long le kuna sidolang do thalang wildlife sanctuary men pen marat longriam men pen lasona thaksi karbiang long le ki hibenanchat kuna lo moi tuma khai ki do puke da long le yong sabe de lo pulong te tum kuna lo ki do puke ki ram tang hut sarta hola pene north east karbi life long atumi ar ni lo sara hora interview hut dak sara studio thanol nang tu mu la hala YouTube long anu thegong ya tumi news itu non karbia khai itu me hemprek hang bom lu kali makala hemprek hang bom lo la long le aku yong se tum long le chior la pate tum hemprek long ta le do lang nang li non ki do long le long di nang li non ki do ki chukim hem long le jong si nang li bahan chior de lo pulong te nang li dak ki do nang li athir do lang don mali tum thik non council ki la si claim la hemprek ki long te tum long le ki jutlu la si pa claim se tum kami claim la si la ka prek ali lagi de aka prek ali lagi ilun chinangi lagi bongo sina la ban RSS na policy lagi kam so kali lagi la si lam ki thani ki do pelang sita il tuma sada do malon tum le tum anse klada kala ma jupanang aporalam do posi il mili las pa jutkang dunga bangal halo il tum la bangso sola project phan ke by anyhow itum chi songvek nang ji la pen long le bang ki pinang ne le la pa lam thing ni go thing lam de adom